Isigodi sangakithi sihlaselwe ubhubhane esingaliqondi ukuthi bhubhane lini lolu, lunqotshwa kanjani, yini igama lalo, lenziwa yini. Lolu bhubhane luqotha phansi abantu besifazane, liyabadlulisa emhlabeni. Kuthi nje kuhlangenwe kumnandi kubhiyozwa, ubone ngabantu sebeginqileka phansi, isiyaphuma nje kanjalo imphefumulo. Lolu bhubhane-ke bakithi bekuthi kuthandazwa khona nje kujuliwe emthandazweni lucetshwa kuNkulunkulu lubikwa lolu bhubhane, ubone ngabantu sebeqotheka khona lapho emthandazweni phakathi. Lolu bhubhane lilahle phansi ngisho nombholofithi omkhulu, isigodi kade sithembile ukuthi uyena mhlampe ozobholofitha ikhambi, ozobholofitha ukuthi soneni kuNkulunkulu, sisizakala kanjani, asinikeze inqubekela phambili. Kodwa-ke lo mbholofithi lona ulahleke phansi wangena kwikhoma esibhedlela, akashonanga on the spot njengabanye abantu besifazane abekuvelane nje kuphele kanjalo enkundleni ngey'mpilo zabo. Lo mbholofithi-ke uvuke kwikhoma, yavuka ingadlangadla, yavuka inkunzimalanga. Wasetshena lo oseduzane kwakhe ukuthi ngizocela ungirekhode ukuze le video le uyitshengise wonke umuntu wasesigodini. Waqala-ke umbholofithi wakhuluma, washo ukuthi ngenkathi ehlwithiwe, ngenkathi ekwikhoma, ube nesibonakaliso. Ubone wesifazane ogqoke iy'ngubo ezibomvu. Lo wesifazane akanawo umusa ebusweni bakhe. Lo wesifazane umuncu, esandleni sakhe uphethe inkemba, uyabulala nje kuphela. Uze ngokuzobhubhisa isigodi sakithi ukuze akwazi ukuthi ayichanasele, asiphathe lesigodi. Inhloso yakhe-ke ukubulala abesifazane abalungile nabayiphethe kahle, ukuze asale nabantu besifazane abaney'nhliziyo ey'ngcolile ezilambele ukungcola nokukhohlakala, abantu besifazane abangenaso isimilo, abantu besifazane abangenanhlonipho, ngoba uyazi ukuthi umuntu wesifazane uyena ophethe ukhiye wokuwisa umuntu wesilisa. Uyazi ukuthi abantu besilisa abanayo i-backbone. Uke wezwa ukuthi umuntu wesilisa uyinhloko yekhaya, lapho umuntu wesifazane uwumqala. Umqala uwona ocontrola i-head office, uwona ocontrola ikhanda lonke. Ngisho nasensimini yase-Edeni ukuze u-Adamu one kwadingakala ukuthi u-Eva amdlise isithelo. So lo wesifazane nje abantu besilisa basiyona inkinga kuyena, yena udila nowesifazane, ulimaza owesifazane ngoba uyazi ukuthi owesifazane ufana nenkemba ebukhali egenca nhlangothi zombili. Owesifazane uyithuluzi elikhulu elibalulekile ezizweni. Lo wesifazane angabulala mangabe kuwukuthi ufuna ukubulala, owesifazane angakha mangabe ufuna ukwakha, owesifazane angaphemba kufudumale, aphembe umlilo zothi iy'ngane bothi abantu besilisa. Owesifazane esandleni sakhe uphethe ithemba, uphethe ikusasa, uphethe ukuphila. So lo wesifazane uNkulunkulu weyifebe, uJezebela woJezebela, ulimazo wesifazane ngoba uyazi ukuthi wesifazane uyimbewu ephilayo, uyimbewu eyakhiwayo, maseke iyakhula. So ufuna ukuthi imbewu yesifazane kube imbewu ebolile, ekhiqiza ukungcola, ekhiqiza ukubola ezweni. Akhulumeke umbholofithi ukuthi kuzodingakala amatshitshi amhlophe, amatshitshi angakaze onakala, angakaze angcoliswe indoda. La matshitshi kuyodingakala ukuthi agqoke imvunulo yey'ntombi, imvunulo yesigodi, aqwale intaba. Ayele entabeni yamagugu, entabeni la ekunomuzi khona oqhwakele, la unyawo lomuntu ongcolile linganyatheli khona, entabeni la ekunomhlaba lo engakaze kunyathele khona muntu. Kuyoqala ngamatshitshi esigodi ukunyathela le entabeni emzini wamagugu, emzini wamagugu esigodi, la kufihlwe khona ingcebo yesigodi, la kufihlwe khona izinto zokuvikela isigodi, la kufihlwe khona izikhali ezinamandla zokugwaza, zibulale, ziprotecte isigodi. Washo-ke umbholofithi ukuthi lapho entabeni uJezebela woJezebela, uNkulunkulu weyifebe, uhleli khona lapho, uqonde ukuhijacka indlu yamagugu esigodi. Ufuna ukuyithatha le ndlu kube ngeyakhe. Wathi abantu besifazane abangakaze bangcoliswe, abantu besifazane abamhlophe, abanhliziyo emnene, abanhliziyo ilambele impumelelo, abanhliziyo izithibile, kuyodingakala ukuthi baqale intaba. Mebefika lapha entabeni,
endlini yamagugu bayobona umfula omuhle ocwebile onamanzi angcwele aqubuka phansi. Bayobhekisa amehlo abo kulowo mfula. Bothi bangaqeda kuthi cosololo enhlizweni zabo beqede ukubuka lo mfula. Maseke kunedamu egcekeni endlini yamagugu esigodi. Ekuyomela ukuthi bafike khona bayicwilise, babhukude, bageze khona ngaphambi kokuthi bahambe bayongena endlini yamagugu esigodi. Akhulume kuMbolofithi aqhubeka ukuthi labesifazane bangabakhethiweyo ngoba amatshitshi ayakwazi ukuyithiba, ayakwazi ukumelana nesimo. Labesifazane-ke asho ukuthi ba-linked naye uMbolofithi. Kuyothi mangabe besentabeni, mangabe kukhona ukulimala abakulinyazwa yisitha, kuyobonakala kuMbolofithi elimala la abalimele khona. Bonke ubuhlungu abayobe bekuzwa uMbolofithi uyobuzwa lobo buhlungu. Waqeda uMbolofithi wabuyela kwikhoma, walala janjalazi, wabuyela kwikhoma. Anyukeke ngempela amatshitshi ayentabeni endlini yamagugu esigodi. Mangabe fika ngempela afice uNkulunkulu wezifebe uJezebela woJezebela ugcwele indlu. Ugcwele indlu uJezebela. Afike kamatshitshi likhulume lilodwa. Ayayithemba kamatshitshi, akajahe ndawo, akasabi lutho, akanavalo. Yonke into yawo ayenza ngesmile ebusweni. Awusoze wakubona ngisho nokuphenika ngoba akasabi lutho. Ashoka amatshitshi ukuthi Jezebela woJezebela, uNkulunkulu wezifebe, sesifikileke thina amatshitshi amangcwele, amatshitshi athenjwe isigodi, awunamandla phezulu kwethu, awusoze wasithinta ngoba thina singabangcwele, singaba clean. Sikunikeza only 24 hours ukuthi uqoqe amabibana akho uphume nje la endaweni. Kodwa muhluleka ukwenza lokho, siyokubulala ngisho nokukubulala. Phela amatshitshi angcweleke uMbolofithi bekawatshenile ukuthi entabeni azohlala izinsuku ezingama40, sho ukuthi 40 days. Mangabe kudlulile 40 days amatshitshi kuyobe yiwona afayo. Kuyomela ukuthi azizingele isitha asibulale within 40 days. Sukumeke uJezebela woJezebela ashaye ihlombe. Uyalibona leli hlombe leli lokudelela lokuthi umuntu awumthathi notice, uyamdelela. Athi Nkosi yami, amatshitshi Nkosi yami. Niyangazi mina amantombazane ukuthi ngina more than 200 years ngiphila nguNkulunkulu woJezebela, nguNkulunkulu wesifebe uJezebela weJezebela. Nicabanga ukuthi ningobani nina? Nineminyaka ewu21 ningangenzani ngoba utshitshana benu lobo sengicabanga ukuthi ninamandla. Buyini bona ukutshitshi lobo engicabanga ukuthi ninamandla abo. Lalelani lana-ke mantombazana nyanandini zilimanyana. Akukho le ngiyakhona, le ndlu le sekweyami, ngiyayihajeka, ngiyayithatha le ndlu sekweyami. Akukho le ngiyakhona. Mina la ngizosebenza, ngizoqoda, ngizoqotha ngalesigodi. Lesigodi lesi singesami, ngifuna ukusebenzisa kube yisona sigodlo la ekuhlala khona ingeleso zami zobumnyama. Ake ngicela ukunitshela kamatshitshi athi nje asijahe ndawo sizodila nawe alphabetically, sizodila nawe nje ngomoya wokuthula, singajahile ndawo. Ake uJezebela woJezebela ebona ukuthi okay kuzomela ukuthi asebenzise istrategy. Wadeka amatafula, wabeka ukudla okumnandi, wawabiza amatshitshi. Wathi ngiyazi ukuthi siqale on a wrong foot. Ngifuna nje silungise indlela esihlangane ngayo, asihlangananga kahle. Silungise nje indlela esihlangane ngayo. Bekumele ngabe nginiwelcome kahle la endlini, nginilalele nihlale phansi. Naku ngideka amatafula ngaprepare izidlo ezinhle. Ahlaleni phansi sikhuluma ukuthi nize ngani la. Sizofika kwisixazululo, sifike kwi-resolution, sifike ekuvumelaneni. Lakhuluma elinye lamatshitshi, lathi lalela la Jezebela. Jezebela woJezebela, thina asinendaba kwana kudla kwakho lokho okubolile. Thina singamatshitshi siyakwazi ukuyithiba. Thina sigcwaliswe ngomoya wokulwa ukuthi sisolwa nawe, ukuthi sizokunqoba. Asifune ukudla kwakho okubolile, thatha lokudla kwakho lokho ukudle wena. Eyiwadinwa wafa uJezebela woJezebela ebona ukuthi isho ukuthi lamatshitshi lawa akakwazi ngisho nokwabamba ngestrategy.
wadina wathi-ke hhayi-ke impi-ke manje i-on, asilweni-ke now sisempini-ke manje, impi i-on, siyalwa manje, finqani iy'khwepha nifingqe imkhono because nami-ke sengizokhipha wonke amandla ami enginawo ngoba mina nguNkulunkulu wey'febe, amandla ngiwambethe njengengubo, ngigcwalisiwe ngamandla. Yonke le mphefumulo yabantu esigodini senu ababefa, abesifazane aba-powerful, abesifazane abanamandla, ngiwagqokile ngiwathwele la. Athi amatshitshi asikusabi thina, singamatshitshi angcwele, ungaphakama ukhulume ugcwale ngomlomo, okusalayo sizodila ngawe alphabetically. Shukuthi abantu esigodini badangele, sebehlala esibhedlela begade ukuthi umpolofithi uyanyakaza, umpolofithi wenze njani, yini ayizwayo umpolofithi, amehlo abo athe njo wonke kumpolofithi. Nodokotela uloku ezo-update ukuthi hayi cha, angakaboni lutho, akakabi nemehluko. Ngicela ukunitshela ukuthi amatshitshi mangabe elala bekashintshana ngokulala, bekulala oyedwa, ababili bagade. Kuyothi angavuka lo yedwa kuhambe kuyolala omunye bagade, ababili basale. Lithe elinye lamatshitshi ebusuku lilele, kanti uJezebela woJezebela usebenzisa istrategy kuleli tshitshi. Wenza labona engathi lisendlini nomawalo. Umawalo-ke naye omunye wemphefumulo eyathathwa uJezebela woJezebela, ngoba uJezebela bekafika endlini kube ngathi nje omunye wesifazane agqoke izembatho zabesifazane, abe muhle njengabantu besifazane, kanti yena uyazi ukuthi uzoqotha lapha endlini. Ake lelinye lamatshitshi lilele labona engathi linomawalo lapha endlini. Umawalo uyamtshela ukuthi mntanami woza kumina, thambisa umzimba, umina loma wakho, ngiyazi ukuthi uzosindisa isigodi la, but woza kumina ngikutshengise la uzosindisa khona ukuthi kumele wenzeni. Wathi angathamba lo wesifazane emaphushweni, kanti uJezebela lo usebenzisa ubuso bukama wakhe, uyena ney'nqotho, wamdonsa, wamhuisha, wamphula iqolo, wamngqeqeza. Esibhedlela kwabonakala ngompolofithi eseba nenkinga kwi-spinal cord. Odokotela sebegijima Nkosi yami, bezama ukusiza, bezama ukuthi kutholakale into ezomsiza, kusekelwe, kulungiswe lesi simo lesompolofithi abhekene naso. Sajabha isigodi sibona ukuthi nangumpolofithi-ke manje separalyzeka, shukuthi abantwana bethu bayofela le entabeni ngoba nathi asivumelekile ukunyathela ngonyako lethu entabeni. Shukuthi abantwana bayofela entabeni, isigodi siyobhubha, siyofa sonke kulesi godi because besesithembe kuwona lamatshitshi. Bazame-ke esibhedlela odokotela ukuthi basize lo mpolofithi osephukile eqolo. Bayazi ukuthi ukusiza umpolofithi mangabe berabha bethobisa iy'nhlungu, beqeda iy'nhlungu kumpolofithi, ney'nhlungu kulelinye itshitshi elile entabeni ziyothi ukudamba. Le nto abayenza kumpolofithi netshitshi liyosizakala kulozo y'nhlungu. Bamzama kumpolofithi, bemlula, bezama ukuthi bazama wonke ama-tricks abawaziyo encwadini. Ngalele entabeni amatshitshi asabhekene ngqo ey'nhlamvini zikamehlo noJezebela. uJezebela unamaqhinga awu-100 encwadini yakhe yokuba uNkulunkulu wezifebe. Unamaqhinga awu-100 okulwisana namatshitshi, kodwa namatshitshi athi nje sibheke emgomeni ukuthi sikubulale wena woJezebela, ngoba awusiyo uNkulunkulu wesigodi. Angeke sivumele ukuthi untshontshe isigodi sethu sikhona. Besezimbili-ke iy'ntombi ey'limele ngaleso sikhathi. Kwasekusele intombi eyodwa engakalimali mgogodla, esakwazi ukuthi ihambe. Hhayi-ke leyo ntombi iyona eyathatha amandla ala ezinye intombi ehlangene, yasiginqa phansi isitha ngosuku luka-39, sekusele usuku olulodwa ukuthi kube usuku lesi-40. Wamuyisa phansi woJezebela, wadindiliza, wafa ukufa nje kokufa komuntu ongena value, ngoba uJezebela vele akanayo value, ngoba yena ungumbulali, ungumbhubhisi, ungumhoqisi.
Ake iy'ntombi zaphuma-ke seyiphuma zicula ingoma yokunqoba, ngisho ney'mbili ezayingasakwazi ukuhamba, le eyayisakwazi ukuhamba yayithwala, yayitshatha ehlombe, oyedwa yamhudula isimdonsa ngengubo, isimdonsa ngemvunulo, imvunulo yey'ntombi. Zabuyela-ke iy'ntombi esigodini, isigodi sathola ukusindiswa, sanqoba uJezebeli woJezebela, unkulunkulu wobumnyama, unkulunkulu wey'febe, unkulunkulu oze ngokubulala kuphela, ongazanga nje ngokuphila. Lapho-ke isigodi sabona ukuthi kahle kahle thina asilwi nenyama negazi, kodwa silwa nemimoya. Silwa nemimoya, imimoya yobumnyama, imimoya esihlasela nsuku zonke, imimoya ehlezi iplana ukuthi sibulale. Kodwa ningakhohlwa ukuthi thina sifana nemicibisholo, imicibisholo esesandleni seqhawe. Okwethu ukuthi njalo sihlale siyicijile ukuze iqhawe lisidirecte to the right direction, la siyofike khona sibhidlize iy'godlo zobumnyama, sibhidlize ubumnyama obakhela impilo yethu, sinqobe because sisesandleni seqhawe. Kodwa mangabe nathi singakwazi ukuthi siyicije, sihlale singacijile, ubumnyama buyosicindezela, ubumnyama buyosinqoba, ubumnyama buyosiqinisa, buyosiqeda, buyosinyinya. Ningakhohlwa-ke ukuthi kudingakala abantu abamhlophe, abantu abanhliziyo emnene, abantu abaklini, ukuze bakwazi ukuthi banyuke entabeni bayobhubhisa isitha, bayobhekana ngqo ey'nhlavini zamehlo nesitha. Ngoba la ekukhuphukeni nasekunyukeni intaba nasekuqaleni intaba ila amandla ethu etholakala khona. Ningakhohlwa ukuthi isitha asinamandla kuthina, kodwa isitha sinamaqhinga. Thina okwethu ukuthi kumele sihlezi siyiklina, siyihlanza, njalo sihlezi simhlophe sithe qwa, ngoba uNkulunkulu akahlale endaweni engcolile. Mhlazana uNkulunkulu ezophaka izinto zethu, kumele afice isitsha sethu simhlophe, isitsha sethu sihlanzekile, ukuze akwazi ukuphaka izinto zakhe ekumele thina siyithole, ukuze sikwazi ukuthola imisoco, sithole i-nutrition yomuntu osidalile. Ningakhohlwa ukuthi thina singonkulunkulu. Umzimba yethu yithempeli la uNkulunkulu ahlala khona. Simfanekiso kaNkulunkulu. uNkulunkulu usinikezile amandla okunqoba noma yini. uNkulunkulu usinikezile amandla okubhubhisa amacebo namaplani omubi. uNkulunkulu uthi singabanqobi phezulu kwamanqobi. uNkulunkulu usibiza ngamaqhawe, uthi thina singalabantu benhliziyo yakhe, othinta thina uthinta ihlo lakhe. Kodwa kubalulekile-ke nathi ukuthi sihlale sikwi-position, singaphumi esandleni seqhawe, singaphumi esandleni somnqobi, ngoba thina silandela i-control, silandela i-direction yomnqobi. Akukho okubekelwe thina engeke sikwazi ukuhlula. Nanoma imaphi amacebo omubi isitha esinawo ngathi siyokwazi ukuthi sibanqobe, ngoba thina siyingadlangadla, singabanqobi phezulu kwabanqobi, siphakeme, sinamandla, sifana nenkemba ebukhali esikanhlangothi zombili. Singayishiyi-ke iposition yethu, singashifti, singasuki endaweni yethu ekusesandleni somnqobi, esandleni seqhawe. Ngoba mangabe singekho esandleni seqhawe, la ekumele silimaze khona, ekumele sidlobhoze khona, izinto ekumele siyibulale, izinto ekumele silwe nazo, angeke sikwazi ukulwa nazo singekho esandleni seqhawe. Ngoba esandleni seqhawe ila esithola khona a full protection, ila esicharger khona, ila esrecharger khona, esithola khona amandla amasha, ila esithola khona ukuphila, ngoba ukuphila akukho ngaphandle kwesandla seqhawe. Ngaphandle kuyabhujwa, ngaphandle
ngaphandle kuyafiwa, omubi usiplanela okubi, omubi uqonda ukusinyinya, omubi uqonda ukusidlovoza, omubi uqonda ukuqeda ngathi. Kodwa kubalekile ukuthi sicashe esandleni seqhawe, ngoba isandla seqhawe isona esinamandla wonke, isona esikwazi ukuthi sizivikele, isona esikwazi ukuthi sisinikeze amandla, ikhona la esicijeka khona, ikhona lana esiba bukhali khona ukuthi singalwa nanoma yiphi impi esibhekene nayo. Ngoba kuthiwa asikho isikhali esibekelwa bakhe esiyophumelela, kodwa kubalekile ukuhlala esandleni seqhawe ube ngcwele, uhlezi uzigeza, ugeza inhliziyo yakho ibe mnene, ugeza inhliziyo yakho ibe yinhle, ngoba uNkulunkulu akahlali endaweni engcolile, uNkulunkulu akaphakeli esitsheni esingcolile. Sibeka lapho-ke isitori sethu sanamhlanje, iyolalibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Family, ningakhohlwa ukuthi thina njengeBuzz SA sithatha incwadi yakaMatikuletsheni, impi yabomdabu isethunjini, sayishintsha sayenza imovie ukuze abafundi bakaMatikuletsheni kube lula phela ukufunda, bakwazi ukuthi bayibonele yonke lento le ekhulunywayo encwadini impi yabomdabu, bayibone njengoba yenzeka, because nje wonke ama-characters uyawabona encwadini. Angakhulumi-ke kakhulu, le ncwadi siyayithengisa. Mangabe umfundo kaMatikuletsheni ofisa ukuthi uyibonele wena le movie, siyithengisa ku WhatsApp, mase siphinda sibe no option B ukuthi siyithengise. Mangabe nje uthisha waseThekwini, uthisha waseDurban noma uthisha waKwaZulu Natal, invite isikoleni sakho sifike qathatha nesinema yethu, ne-mobile cinema yethu, sodlalela abantwana imovie yempi yabomdabu isethunjini. Socela ukuthi mangabe unesifiso sokuyithenga le movie noma uthisha ufisa ukusi-invite, uxhumane nathi ku WhatsApp enambeni esi 079 337 2464 079 337 2464. Please note ukuthi le number le yokuthengisa imovie akusiyo indawo yokudlalela noma indawo nje yokuthi uzosibingelela khona kuyona, because inamba eyokuthengisa imovie. Asinqaba ukubingelela, siyanthanda family, sumndeni sonke, somphakathi, siyifamily, siyagroova somphakathi, sigroova siyifamily. Kodwa family, mangabe unganama intentions ukuthi uze ku WhatsApp, sizocela family ukuthi nathini sisize ngoba sisuke sithengisa kulo number. Siyanthanda kakhulu family, iyolalibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms.